track hi nat na la om ni silo masala he taksa ti moi lo le min ti om tu pakhat hi ani ve a hemis track siam tu hi malasazia ti a is ti khat hemi fungus ti mayang pityrosom hemi siam hi ni a track hi pityriasis versicolor emo tinea versicolor emo anti a fungal infection ani wangin hemi ringworm ni chi silo ringworm chi khat tila a fever mai ome track hi an kai chon them hi zona pakhat ani ve a nanna fikte hi kan vuna hian an om ve renga kan vuna mom le kan than tiang te hi chawa an renga tiang hian nunga mani taksa chuan kan ti dar theya tian khoi bela te panga ya chuan min mi resel panga ya chuan midang chu kan va kai chong theilowa ngai ani a midang kai chong tur chuanin taksa a engem khasat na le dik lo na le chak lo na a om angai ni hret ani a heti hi ni ma sela chumi khami chuan thek min kai akor ha ka tangin min kai ti te hei football player ate uniform in hak trom ate min kai ti te hi om ve no ka hei hi medang in kai chon thilowa ngai ni ma sela cheta kan soilang khanin taksa engem dik lo na om chuanin tin taksa na do let call immune system a chak lo chuanin mi khrang atang pon kan kain mi khrang po medang po kan kai chong thei ve tho a hriat ani phe bokani chuan thek om du na chu hemi kan taksa amom tamna kan ngong te hemi kan om board le kan nung jang ba na te hianin om thina nisan noya kan om hianin asual thea pun lun the poka taksa veng to call immune system chak lo ten thek an nei du bi ka taksa nisidang soi to ang khan nat na la om ni lo ma se vun te lang moi lo wa lulu te po a ha thin a chang ne thak ve thin ti mai lo chu taksa har sat na dang a thlen hriat ani lem lo wa kholuma azual du a om du boka mun nonga a om du gina so azual du a taksa ve to call chak lo te an nei du boka om na la ya chuan lian vak lo win lo wa thina nge aduk thei poka heng vun wa lian vak lo le duk lo om te hi a chang chot ain zom khoma vun wa re mo duk emo lian puya ain siam thei bokani tin ka thia to pakhat chu vun hi katianga alo war khanin chuti mai na re to bik lo wa en kol dam nu apo vun tharain siam le ma chu ka reng mo za chu ala war reng thei ti hre tur ni a tin treatment po bunin siam chung hi thakhat vel ania chu wangin thakhat vel tal treatment la ka nga angaya thakhat temotal nualo chonin are mai bik lo ti khariat apoi mo boka en kolna le inven la min soile thok thok ila track hi ana sat lo chonin dam doi dor a noi chi le tur te oma ale noi mai thei ani a ana sat ero chuan mani in kol lawa doctor ron atha anga in ven na chuan aum chat kan talan te kha chita kan soi te kha hriat poimo a taksa in dat na do le thena khol ti chaka poimo a thlai le thei tharlam ei tam turani vitamin C tamna antioxidant tamna ei tamatha sathau te thil kan mom chotme song bolsa processed food tiang mom som te insum poimo a thil thum siam chop chini te langchi insum ngaya nisa nuaya azwal thei awangin nisa omlo ram tum turani a purun var hi hian fungus ti lum theina antifungal properties anei ve a natural antifungal ani a purun var de tam matha a tin anoi thei boka a in ven na dam doi te om boka tin kholum le mun nonga man poimo bi kani tin aman na chu emi luput dam doi kan ti mai selsan hi selenium sulfide ani a ente po hi anoi mai theya selsan blue bi kher hi tin ketoconazole hi a ointment te a powder te a oma tin sabun te po oma ente po hi man atha a
he ba ka tea tree oil he po hi fungal antifungal ani a olive oil mo coconut oil ne mo chopola noi mai the ani a he ba ka apple cider vinegar hi a in theya anoi thei boka probiotics kan tiang chi hi e a tha a probiotics pai thil chu yogurt doi kan ti te hi e tama tha a ai eng te po tu ne na chopola chopolin noi mai theya aloe vera te po noi theya nim te po hi anoi theya nim na hi an chum ila khami kan chum na tui kha thek ka hian noi mai theya tu na kan tar lan te kha rem cha ga piang man mai thei ani chu